Pozdrav ljudi, mi ćemo danas da igramo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Uzet ćemo ovoga Naruta, Sakamoda, ovako. Ovo ćemo, uzimamo, onda uzet ćemo protiv, ajde brzo Zorklija. Čekajte samo sekund. Evo, oduzet ćemo ovo isto. Let the battle begin! Take this! Here I come! Let's go! Winside! Rasen Shuriken! Ovo je ovako sljedeće. Sad mi skupimo šatnju. Let me hit you! Dovoljno čapke. Nisam vam da sam doradim stavim. Sam da ne nisam. Let's go! Dobra. Bomba. Let me hit you! Take with me, Kurama! Auuu. Tail Beast Planetary Rasen Shuriken! Auuu. Samo mu radi. Udri. Sad smo i sa devetorepom. Let's go! Da, loži bre. Kako mi tako udari? Ne znam, ovo neki dan. Jeste vidjeli ljudi, ja sam kao ovako malo leteo, pa mi on kao udarao. Evo vidite, tako kao mi udarao, ja sam izam. Ali nisam stigao. Ali mi ćemo samo udaramo, zato što vidim da sam udarao. You have missed! Da, ubit sam sve, vidite koliko mi. Let me hit you! Sing with me, Kurama! I'm going to be the next Hokage! I won't stop here! Tail Beast Planetary Rasen Shuriken! Au. Možemo mi ovo ljudi da radimo što će. Game over! What the fuck, kako imamo selfie? Vidim ljudi, pobedili smo ga. Znači, Me odigrat and ćemo još dve Kurama, partije. the ultimate tag team, won't lose to anyone! Kupit ću joystick jer se moram na tastaturu. Vidite, ja ne klikam A nego L. I nećemo moći pokazati kako da instalirate ovu igricu zato što mogu da mi copyright. Mislim da kopiram nekog zato što tako, mislim, ja sam pogledao to preko YouTube-a. Ajde više, znači učitao mi 5 godina. I imao sam na početku neki problem, ali ne znam, to morate da nešto da kliknete. Ako vi instalirate, ali samo sam poslatio link. Možda ću, ja ću uzeti samo. Uzet ćemo Kakashi. Protiv, ono protiv Minato. Opet ćemo ovu mapu. Let the battle begin!
Let's go. Lightning blade. Take this. Yeah. Let's go. Ovo ljudi. Rasengan. Sada ćemo mi jednu da uradimo. Serious now. Too slow. Lightning blade. Čakve. Tu. Ajde ovo je. Ne, nećemo ljudi dok sad. Ovo 100%. Kamui! Lightning blade! Srce. Let's go! There are things I have to protect with my life. Rasengan! Game over! Crkva. Ajde mi sad, ne znam sad koga ću da izaberem. Ajde odrat ćemo šta ovo i kraj klipa. Čitavam mi opet. Ljudi, nećemo mi da prelazimo misije zato što moj bratom potključao nove likove. Ajde, uzet ćemo obično Sengam. Uzet ćemo Yamato. Protiv Let the battle begin! a ljudi, ovaj nam se odmah drži. I'll go easy on you. Ali drži se. Get him shot! Open! How you? Ljudi, ovaj će nas ubiti. This is going to hurt. This is going to hurt. I am on fire! I am on Ljudi, mislim neki jaki. Dobro. Stari. Ubio nas je. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, a vidimo se u sledećem. Poz!